I, John, take you, Grace, take you, Grace, to be my lawful wife, praying before God, and these witnesses, to love, honor, and cherish you in sickness and in health, in adversity and in prosperity, and forsaking for others to keep you and myself as long as we both live. This I swear to you. This I swear to you. My faithfulness. Amen. was the knight in shining armor in your movie. Now put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone. As the choir is leading us in the song, so that we can welcome them this side. Amen.
we are gathered together here in the sight of God and the presence of these witnesses to unite this man and woman in the holy matrimony and to set them forth in their new estate with our prayers and the Christian greetings, in accordance with the word of God and the laws which govern this country. Marriage is a honorable estate instituted by God in the time of man's innocence. It was ordained as a foundation and a bond of marriage life and for mutual relationship, help, and comfort that a husband and wife ought to have from one another. It was sanctioned and adorned by Christ's presence at a wedding in Cana of Galilee, where he performed his first recorded miracle. The Apostle Paul likened the marriage to the relationship between Christ and his church, and the one of perfect unity, tender care, and loving sacrifice, even until death. Paul commended it as honorable among all, and not to be entered into lightly or thoughtlessly, but deliberately, discreetly, and in the fear of God. Hear now what the scripture teaches us concerning the duty of husbands to their wives and wives to their husbands. Husbands, love your wives as Christ Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. And the wives, submit your own husbands as the church submits to Christ. For this cause, man shall leave his father and mother and cleave unto his wife, and they shall become one flesh. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. For the husband is the head of the church, as Christ is the head of the church, and let the wife see that she evinces her husband. We are talking to Grace. The scriptures tell us that marriage is a gift from God in the creation and a means of his grace, a holy mystery in which man and woman becomes one flesh. It is God's purpose that Bosco and Grace give themselves to each other in love through their lives. They shall be united in love as Christ is united with his church. But at first, I am required to ask anyone present here who knows any reason why these persons, Bosco and Grace, may not lawfully be joined together in holy matrimony. If you are there, you have a genuine reason why the two may not get joined together, kindly declare it now. Buranyizibwa okubuuza bisekino omwali masekati gaffe waba waayina ensonga entuufu babeera babiri okufungiriganwa tukusabye gyatule kakala. My sister in Virginia, rather, I hope you interpret that they can get to know what I say. Pastor abazanyi haluzi impamvu yose yababuza kurongorana John na Grace kurongorana bayivuje batari barongorana. So there is none. Okay. Or forever lawfully, you are required to put out if you have a genuine reason why you may not get joined together now. Maybe let me first ask Bosco, do you have any genuine reason why you may not get joined to Grace? I don't have any. Wow, he doesn't have it. How about Grace? Yes, do you have any reason? No one. No one. There's no reason. Please clap for them. Amen. So we can
Dear John, my love and love, I give you my sister. She's beautiful. Now to take care of her as I have taken care of her. Thank you, Brother Nino. Such wonderful in-laws are on the phone in Rwanda. I want to verify, please. Remove the veil that we can verify whether she's the original Grace you intended to marry today. Is it true that she's the Leo Grace you intend to marry? You're right. She's the one. Yes. That is good. If that is true, if she's the real one, call her once again. Yes. John, will you take Grace to be your lawful and married wife? Will you love her, cherish, comfort, honor, and respect her, forsaking all others to be faithful to her as long as you both live? I do. Amen. Tubakubire kwa Mungu. Let us clap for him. Grace, will you take John Bosco to be your lawful and married husband? Will you love him, cherish, comfort, honor, respect, protect him, forsaking all others, and be faithful to him as long as you both live? Amen. Now you have been telling all of us here as you'll be doing that. Now I want you exactly to tell your spouse. You're not going to be telling exactly your spouse. John, you're going to be telling Grace, and Grace is going to be telling you. Amen. You exactly look at in her face. Amen. I, John, take you, Grace, take you, Grace, to be my lawful wife, to be my lawful wife, praying before God, praying before God, and these witnesses, to love, honor, and cherish you, in sickness, and in health, in adversity, and in prosperity, and forsaking for others to keep you and myself as long as we both live. This I swear to you, this I swear to you, my faithfulness. Amen. My Grace, take you, John, to be my husband, praying before God, and these witnesses, love, honor, cherish, in sickness, and in health, in adversity, and in prosperity, forsaking all others, to keep you myself, to myself,
long as we both shall live. This I swear to you my faithfulness. Amen. Wow. Give one another a ring. It's a time to give us one another as a sign of sealing their vows. We want to thank you, King of Glory, that you have joined John and Grace in holy matrimony. And here we are, presenting the rings to you, O God our Father. May you separate them. And may these rings always make them remember that they made a vow, a covenant, to love one another until death do them part in the name of Jesus. Amen. Bless us in Jesus' name. Amen. Right now, the groom, John, is going to give a ring to Grace in his words. Grace, I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of our marriage. All that I do to you. Or that With my body I honor you. with my body I honor you. All that I am I give you. Or that I am I give you. All that I have And all that I have I share with you. I share with you. With the love of God, With the love of God, Father, the Father, Son, the Son, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Amen. I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of marriage With my body with my body. I honor you. I honor you And all that I have. and all that I have And all and all that I share that I share with you. with you With the love of God with the love of God and of the Son and the Son and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. John and Grace observe the significance of the ring, an endless circle of precious metal. The ring is a symbol of the highest qualities of love, trust, authority, honor, ownership, right, and unity, which continue unbroken until death. In the presence of God and before this congregation, John and Grace have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by joining of hands and by giving and receiving the rings. I therefore proclaim that they are now husband and wife, joined in the name of the Father and Son. What God has joined together, let no man put asunder, in Jesus' name. Right now we are going to pray for Mr. and Mrs. And they are now husband and wife. And I am going to request them to, hallelujah, so let them kneel down now. Slowly. Okay. I want to request all the pastors that are there, please, can you come where I am here? All the pastors, if you're a pastor, I want to request you to come in front here so that we can pray for the two, Mr. and Mrs. Miguel Jerry Bosco. I want to pray for them. Please, all the pastors, if there is a pastor, come closer here to me. Pastor Gasana will come closer, very close to me here. And some parents, and please also come behind here. Pastor Gasana leads us. Tubashire amaboko. Father, in the name of Jesus,
We bless this marriage. We bless their vows. We bless their family. We bless everything they touch on and whatever they see in the name of Jesus. Father, let your power and the glory be manifested in their lives. Father, so that they can excel in life. They see their destiny. They see their future. They see children and young children. In the name of Jesus, I pray that the Holy Spirit come upon their family so that they can bless them. May you become rich more than you are. May you see the goodness of God in this world. May you see the wonders of God in this world. In the name of Jesus, I declare wealth, I declare prosperity, I declare love and peace of God upon your life in the name of Jesus. May you see the wonders of God and the goodness of God in the name of Jesus. Because you have made God happy, may the good Lord also make you happy in Jesus' name. Amen. Amen. I want to introduce to you this beautiful couple. They really look nice. Let's appreciate God for them. Right now they are going to take their seats. As the pastor gives us the word. Please. Wow. Let us give him my hand and do the Lord. Amen. John and Grace want to wish you well. We have talked with you a lot. We want to say enjoy your marriage. Have children. And may you prosper in Jesus' name. Amen. Thank you very much. I'm sorry for my body. You've done it well. Thank you. I did what I can. Now we want to let John go on the other table to sign his vows. Your phone. akaseera kano tugenda kuba nga tuwaayo ebirabo ebyokwebaza Mukama kibakoledde. Maze tuleka mushima Imana tubiza n'abana imbere yabo.
We thank God for she's more used now to English and Uganda, that's why sometimes she mixes languages, but this is very understandable. Amen. And we want to thank the Lord who was joined together Migabo John Bosco and Nikuza Grace. Grace na John Bosco in the Holy Matrimony. And according to the powers, authority entrusted to me by the government of Uganda and the Full Gospel Churches of Uganda, allow me to hand over the certificate confirming that Mr. and Mrs. Migabo John Bosco are free and legal. Amen. I want to wish you well. Enjoy your marriage. Right now we want to get out of this place. And please don't walk outside before the bride go out. As
listen for your voice. You refresh my soul, my spirit. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God, I lose myself, soaring high like an eagle, as you carry me with the wind of your spirit. I lose myself, soaring high like an eagle, as you carry me with the wind of your spirit. You're in control. You're in control. Oh yes. You're in control. You're in control. Yes, you are. You're in control. Whatever the situation may be, all I see is you. All I see is you. My God, all I see is you. As I worship and adore you, as I worship and adore you, I yield myself to you. This is where I want to be. This is where I want to be. In your presence, oh God. Oh God, oh God. As I listen for your voice. As I listen for your voice. You refresh my soul, my spirit. You refresh my soul, my spirit. I yield myself to you. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God. In your presence, oh God. I lose myself, soaring high like an eagle, as you carry me with the wind of your spirit. I lose myself, soaring high like an eagle, as you carry me with the wind of your spirit. You're in control. You're in control. I yield myself to you. You're in control. You're in control. Every beat of my life, God, you're in control. You're in tugiye kubemera kwinjira Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi.
Grace. urakunezerewe John. Abantu babikinga baffe batulekoko wansi. Tarasubizaho gahunda yose tugiye kubanza gusenga kugira ngo bene data bicare. Wano we tusabira omusumba ali mu masekati gaffe. Turasaba pasiteri hagati muri twe. Omukisa guno katuguwe mutume. Reka iyo umugisha tuhereza Apostle. Mutume tukusaba otusabire Sara egendo tutuuza wansi atenge tulawo mukolo gwaffe nate mu butongole. Kwebaza olw'olunaku olwaleero twagala okukwebaza olw'omwami n'omukyala John ne Grace abali mu masekati gaffe olwaleero. Twagala okukwebaza olw'obufumbo bwabwe lwe batandise olunaku olwaleero. Oli mulungi Mukama, oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa. Twongera okubeera mu maaso g'Omukama ebiseera ebisigadde byonna bye tugenda okubeera wano. Mukwano gwange beera mu masekati gaffe, oyongere okutuluŋŋamya. Byonna tubisabye ne twebaza nga tuyita mu Kristo omulokozi waffe. Abasigadde ffe tulekoko wansi. Abasigadde tubasereka twicare. Tukwiriye kwicara. Kiyoke. Bakibanga kiyoke njagala otuuze mwana muwala wansi mpola mpola mukwateko ng'omumbejja. Niba ari byiza nasaba ngo mwicaze neza buhoro buhoro. Mama Grace wekoze. Okay, now Johnny tulakoko wansi. Johnny katusaba wicare hasi. Pasaba ne bayotanga okwebaza Katonda eyawole bulezi kubanga abagole baffe bamaze okutuuka be bateekeddwa okutuuka. Tumpuliriza Katonda olw'ekyo. Turashima Imana kubw'ekyo. John ne Grace mukulikeyo nnyo nnyo nyini ddala. John na Grace turabatia. Era nga tugenda ku kyemisana kyaffe. Tujja ku ifunguro lyacu. Tujja kusaba emperekeze Bestman ne Metro n'emperekeze sayidi endala. Be bajja okusookayo sayidi eri ku mmeeza yaffe. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We're standing on of your holy name. Lord, we bow down and worship you. Oh, just lift up your hands to him. Holy are you, Lord. Are you, Lord? All of creation. All creation. Holy God. Holy God. Lift up your hands, say worthy. Worthy is your name. Is your name. Hallelujah. Hallelujah. We worship your majesty. Sing holy.
tweyazizanyo katukubire abakuru baffe mu ngalo. Dushimira Imana ku munsi tumaze dusengera. Bebaze Katonda kulonda kolwa leero. Turashima Imana rero ko uyu munsi wagenze neza kandi wasohoye amahoro. Bebaze Katonda kulwa leero tutambudde bulungi. Hashize amezi nko kuri 2 dutegura iki kintu. Bayisewe emyezi ng'ebiri nga tuteekateeka ekintu kino. Tusaba Imana ko kiragenda neza. Nga tusaba Katonda kitambule bulungi. Tutaragiye cyo tuvuga tujya ngo dushimire Imana ko yabigenze neza. Yesu akibadde ngamba twebaze Katonda olw'okuba bikoze bulungi. Dushimire abayobozi b'itorero. Twebaza abakulembeze ba church. Kandi dushimire bene data mu gihugu cy'Ubuganda batwakira. Era twebaza abooluganda mu ggwanga yaffe Uganda batwaniriza. Mwakoze Imana. Mwebale nnyo Mukama abawa omukisa. Muvandimwe Innocent. Oluganda. Dufashe umwanya tugira ngo tukwakire hamwe n'umuryango waje urangaje imbere. Timidde wano nga twagala okwaniriza n'abooluganda bonna bozze nabo. Nyuma y'igihe kirekire nk'uko nabivugaga tumaze dutegura ubukwe bw'abana. Oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu kye tumaze nga tuteekateeka emikolo gino. Byari ibintu bitoroshye gutegura ubukwe mu gihugu mu kindi. Byali si byangu okuteekateeka nga oli mu ggwanga eddala ng'ate biri mu kitundu kirala. Rero kuba uyu munsi byagezweho. Okubanga olwaleero byonna bituukiridde. Twagira ngo tubwire ngo tuguhaye ikaze kandi turakunezerewe. Twanirize era tukusanyukidde. Hamwe n'umuryango mwazanye murangaje imbere. N'ekika kyonna nga bwe muzze. Turabanezerewe. Tubaniriza. Reka rero nsabe abari ku kigega hariya banzanire icyo tukwakiriza. Kansabe abali emabega bo baleete kye tugenda okwaniriza. Ubone kumva ko wisanzuye ni karibu. Otegeere nti tukwaniriza era tusanyusa okulaba. Ufate umwanya mwiza kandi wisanzure utubwire icyo wumva kikuri ku mutima. Owulire emirembe akusanyukiremu. Twiteguye kwakira kandi tuguteze amatwi kandi wumve ko rwose era tugenda kuwuliriza. Tuguhaye ikaze. Nta mugabo kugira ku busa twajya kwakira n'ubu hanyuma ubundi tubwire ikikuri ku mutima. Tukwaniriza aho tubuulire ekiri ku mutima go. Murakoze Imana ihombe. Mwese murabo. Karibu. Murakoze cyane bose. Nanjye ndatangira nshima. Nange ntandika kusooka n'okwebaza. Ndashima abatwakiriye ba hano i Buganda. Nebaza abannayuganda batwaniriza. Ndashima ibyicaro byiza mwaduhaye. Nebaza olw'enteekateeka ennungi nga bwe mwatutuuzizza. Ndashima n'ukuntu mwatwakiriye. Era nebaza n'engeri gye mwatwanirizaamu. Kandi ndashima n'uriya muryango Yowasi ahagarariye. Nebaza famire eno omukulu ono gy'ayimiriridde. Twimira na Yowasi umuhaye ikaze. Era nga nebaza ne mwami Yowasi anyaniriza. Aba ntangira rero ijambo ryanjye ari ugushima. Nemba nga ntandika n'ebigambo byange by'okwebaza. Yowasi mu minsi yashize mwami Yowasi mu biseera ebyayita watubwiye ko uzadusura mu rugo. Watubuulirako nti ogenda tukyalirako ewaka. Turakwitegura. Ne tukweteekateekera. Uraza turakwakira. N'ojja era ne tukwaniriza. Tugezaho ijambo ry'uko uje gusaba irembo. N'otutuusaako ebigambo nti oze okwanjula okweyanjula. Turakubwira tuti mu Kinyarwanda nta wimana irembo. Ne tukugamba nti ffe waffe mu Kinyarwanda tewali tetugoba bantu, tetugoba aze
mu muco w'abanyarwanda mu mpisa yaffe y'ekinyarwanda tetugoba nawimana irembo irembo egamba oba ozze okweyanja ogambe nti oba twagala tusaba mukyala bwe tebakugoba mu mpisa yabwe y'ekinyarwanda irembo turariguha era ne bamukkiriza ariko tugusaba ko utazarambika era ne tumusaba obutabirwisaawo kuko ntabwo warambitse kituufu tewabirwisa igihe cyarageze twari twumvikanye ekiseera kyatuuka tetwali tukanyizaako uraza usaba umugeni nojja notusaba omukyala umugeni tumuguha netumuguwa ariko tukubwira ko umukobwa wacu ari mukobwa jana era netukugamba nti omuwala waffe wa bbeeyi turagukosha uradukwera netukusalira bye twakusalira era n'obireeta inkwano turazishima emwatuwa netubisiima uratebutsa ate n'obyanguya gusezerana igihe tuzaguhekera era netuteesa ekiseera kye tugenda okukuweera omugole umunsi wo kuguhekera rero wari uyu ekiseera kibadde kyekino ky'okuwa omukyala Grace nguriya mwaje kudusaba Grace yono gwe mwaje okutusaba ndasaba Grace kugira ngo ahaguruke ate nsaba Grace ayimirire kugira ngo Grace muramubona nuriya mwaje kudusaba noza mumulabe yoyo gwe mwaje kutusaba nawe twabahekeye ntekereza ko mubona ko tutabahinduriye era nsuubira tetwakyusizaamu yono yennyini ko nahoze mbona John amwenyura iyo tumuhindurira ntabwo yari kumwenyura singa twamukyusirizaamu teyandisanyusa Grace rero wamubonye John wamubonye Yoasi Grace wamulabye n'umuryango wamubonye ndabitekereza ko bamwishimiye suubira n'ab'ekika bamulabye era bamusanyukidde hari icyo rero nshaka kwibwirira John kati olwo kyenjagala okubuulira John ushima Imana cyane weebaze nnyo Katonda Imana usenga Katonda gw'osaba uyigumeho omumerereko kuko iguhaye umugore mwiza kubanga akubadde omukyalo omulungi Grace ni umukobwa warezwe Grace muwala yalerebwa avuye mu muryango agiye mu wundi muryango avudde mu kika era agenze mu kika ekirala afite uburere ate nga yakuzibwa bulungi afite ubwenge Imana yamuhaye alina amagezi Katonda ge yamuwa afite n'ubwenge bwo mu ishuri ate alina n'amagezi amagezi ag'essomero Grace ni umuntu uzi kubana omuntu alina enkolagana n'abantu Grace ni umuntu ukunda abantu muwala ayagala nnyo abantu Grace ni umuntu uzi gukora ye muntu omukozi ennyo Grace wavuga ibyo ntabwo yabirangiza enjogera ebyenyiza obutabimalayo ni umuntu mbega responsable ye muntu ali responsible alina obuvunaanyizibwa icyo nakubwira ni uko twakundi umugabo ajya guhaha yasize urugo uzajya umenya ko wasize umuntu w'inyangamugayo mu rugo kandi uzagaruka era omwami bw'obanga ogenzeeyo okukola olina okumanya nti olese omuntu ate gw'ogenda okusanga nga bwewamulese icyo nakubwira rero enyinza okugamba kati
ibyo Grace yanga. Sobola kubwira ko Grace yakyawa. Yanga gutotezwa. Tayagala omuntu okumunyikiriza. Akunda gukundwa akazi. Era ayagala omuntu amwagala. Ngira ngo na pastor yarikomojeho yabivuze. N'emusumba yakyogeddeko. Iyo niyo mpano Grace akunda cyane, akunda gukundwa akaza, gukunda kwakazwa, akanga mutoteza. Ate n'akyawa omuntu akunda kwibwiriza icyo gukora. Ate nnyo okwewabula ekyokukora. Mu by'ukuri impanuro ni nyinshi, ariko ndabona uri muto, utari muto nawe hari byinshi uzi. Obunafu bungi era suubira ebisinga obimanyi. Rose uvuye mu muryango ugiye mu wundi, budde mu kiko ogenze ku kirala, uragukunda, kikwagala nnyo, n'umuryango ugiyemo uragukunda, n'ekika kyogerezemu kikwagala, ariko nubwo tuvuyemo ntabwo tuzakwibagirwa tuzaba. naye n'omuryango oguvuddemu neera tuli kika mu kirala. Icyo tukwizeyeho ni uko aho ugiye uzatubera ambasaderi mwiza. Tukwesiga nti gy'ola togenda tubeera ambasada. Kandi bituvuga nzi neza ko uzabishyira mu bikorwa. Ate bye twogera nzikiriza ng'ojja biteeka mu bikolwa. Pastor yatubwiye byinshi, yatwigishije, Tubasomeseza bingi n'atugamba. abyumvise, Era wabiwulidde. ugomba kwitwara mu rugo nacyo bagomba kwitwaraho. Engeri gy'olina okweyisamu n'egyo n'engeri gy'olina okweyisaaho. Era byebyo. Ntekereza ko ba nyogosenge mwaganiriye, ba nyoko wanyu mwaganiriye, bakubwiye uko zubakwa. Ibyo simbishidikanyaho. Ebyo sibibuusabuusaako. John rero urugo rwanyu njye mbasabiye umugisha, Makaga mubasabire omukisa. muzabyare hungu na kobwa, Kyala abawala n'abalenzi. mwonse mubyare mwororoke, Muyonse. kandi mbasabiye n'imigisha yindi y'ubutunzi Ate n'emikisa ituruka ku Mana. egiva eri Katonda. Icyo mbasaba rero ni ukumvikana mu kubaka urugo rwanyu Basaba kuwuliziganya mushyize hamwe. Nimushyira hamwe nzi neza ko muzagira urugo rukomeye. munaakwatagana naye abakaga mudajja kubagamba. Imana ibahe umugisha, murakoze. John yabihinduye n'abara rwose. Grace yahagurutse, John asigaye yicaye, ndibaza ngo ngira ngo baduhagurutse. Grace yayibiridde, John n'asigala ng'atudde. Ikibazo mbabaye kuba ntamukuzaniye ngo dusuhuze rwose. Nabwo babigizemo uruhare kuko yahagurutse wenyine ndabona ijambo barwanditse. Nabyo, Grace urakoze. Imana ikumugisha. Uruhunga bagenda kwemera. Rero bakurikije Grace muri sigaye wicaye. Uri kugira ngo nemere ko Grace ari baduhaye. Muhobera abanyakanza babireba mbibwirije ijambo. Muhobere babireba rwose. Kamubuuzeeko nga bonna bakirabe. Mama kagiye. Mubonera amashyi. Ari bacyo nashakaga. Embadde njagala okwogera. Banyakayozi. Yewe Grace. Oyo ye Mwale Grace. mu minzoga mukajya ndazinywera za Kicukiro hariya. Papa ngo basakura inzoga nazazigezeyo do. Ubundi namusabye kandi baramuduhaye. Ya muturo w'amagana naratangaga. Ndi umusaza mwiza ntabwo naririye za Nyagasamu rero. Nagira ngo mbereke Grace umuhungu wacu yakunze. Ate njagamba lage Grace omulenzi waffe. Mukambika mukutajya kumusaba. Ne mutegera nti tujja genda. Umuryango ukamuduha. Aboekika ne bamutuwa. Nagira ngo mbere umuryango bashyize wose kuko mwese umwanya. Ndeyo mwezi. Aha. Muvandimwe Innocent.
namwe abanyamuryango mwese muri rusange kandi mwenna n'ab'ekika buriya mu bukwe havuga amagambo menshi ariko ndagira mbabwire ngo nyuma y'uko umuhungu wacu arambagiza oluvannyuma ng'omulenzi waffe amaze okusaba natwe nk'umuryango twararambagije bituma tuzi iwanyu naffe ng'ekika naffe twanonooza ne twagala tubamanyi twaje wanyu twizeye ko tuje gushaka amaboko kandi tuzi ko hari bajjanga era kandi dufite ibyiringiro ko amaboko twayabonye era tukkiriza nga byonna byansobose ibisigaye dufatanye dusenge Imana twasaganyize wamu tusabe Katonda ibyo twifuriza abana twe ntitwabibaha ariko Imana yo twagalize bano abaana tetusaba bibawa naye Katonda asobola obbibawa mwakoze rero kandi mwarakoze kuba dutangira kwiza no kuri uyu munsi mwebale nnyo mwabeerawo era n'okutuusa leero Imana ibahe umugisha Mukama abawo Rwanda amarimbo nakewa feri ferasobora okuwuliziganya ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana we warakoze ushimwe Mana warakoze ushimwe neza Mana nababarira emubiri bakubasale ariko tugiye kwabayira rimwe kabiri gatatu biri saleke kiyaferate mu gisera kino cyenyini tuba tugataka engalo n'akalulu akamanyi nga tubakulisaayo sa mu gisera kino mikwano gyaffe abalungi abatulaba mukyalawo nga bw'osobola omugalula mu mbeera yonna umugore wawe nk'uko ashobora kumugaburira mu buryo bwose Suffer with your hands. Then after you act like this, okay. Wow. put it back here. Put it back here and get up now. Olise kino muwetegereza abantu wali bigambo mubona hano n'amagambo yandahari abavidiyo bankomyeko mbukendeeza ebigambo okujja nti be babimpa bavidiyo bange ngo ngabanye ku magambo kandi atari bo bayamaye okay mukiseera kino John agenda kubanywesa Grace kano katwogerere mu Luganda wamagweto okuvunula tuzingere mu Luganda Grace nalyoka aliisa John nalyoka feeling appetite alo ekyali awo baganda bange okay Grace agamba John nja kukunywesa oluvannyuma lw'okukuliisa mukwano gwange ebyolidde bireme kutuga okay mikwano gyaffe muli baddemu okunywera ddala ne mukamalamu olabye okay akatunda ako tukagenda eri abazadde abatuzaalira Grace watangiye kutwakira basewa nabayo kumukasera ka keeki emperekeze zaffe nnungi muveeyo gye mwekwese sayidi eyo musookere wange okugabula
Tunafuna keki osobola okuwanikako omukono eyaleero ejja kumalabuza kino eyaleero ejja kumalabuza kino ajango twakire abashumba bacu kugira ngo bagire amagambo yo bavuga olwono tugende mu itemu zaffe 2 ezisembayo omukolo gwaffe gubenga guggwa kugira ngo tujye mu bice byacu 2 biburayo kugira ngo ibirori byacu birangire. Mukama yebazibwa abooluganda. Yesu ashimwe cyane bene data okuva ku ludda olw'okuzaalira omukyala kuva ku sayidi tubyarira umukobwa wacu n'ab'esayidi ey'olumwami n'abo ku ruhande rw'umuhungu. Bannaye tubaaniriza e Uganda. Turabakiriye muri Uganda. Twebaza Katonda nti twakkiriza Mukama waffe Yesu yatukuŋŋaanyiza mu kifo kino. Kandi turashima Imana yuko twizeye Kristo Yesu akaba ariwe uduhurije muri uyu mwanya. Mu kikolwa eky'obufumbo obuli. Muri ibi birori byo gushakana neza. Era mpulira okubeerawo kwa Katonda mu kifo kino. Ndumva hariho kubaho kw'Imana muri uyu mwanya. Nyimiridde wano okwebaza Mukama olw'omukolo guno. Mpagaze hano gushima Imana kubw'ibi birori. Newankubadde ng'omwami wange yalina okuyimirirawo okwogera. Nubwo umufasha wanjye ariwe akaba yahagazeho kugira ngo avuge. Naye neetonda nti agenze kunona abaana ku ssomero lwabadde bawumbula n'atuuka okubanona naye twabuuka omubiri gumu kati nyimiridde mu kifo kye. Nsabye imbabazi kubera yuko yagiye ku ishuri kwakira abaana. Njagala okutwala omukisa okubabuulirako owooluganda John Migabo bwe twamusinkana. Nenda kubabwira ukuntu twahuye na John ate ye n'atusinkanya omukyala Grace. Kandi nawe akaduhuza n'umudamu we Grace. Twali mwaka gumu bwe twagenda e Denmark. Wali umwaka tugiye Denmark. Twali tusinkana ba volunteers abajja e Uganda okuyambako ku masomero. Twali tugiye guhura n'abantu bakunda kuza mu Uganda gufasha abana. Omwo mwe mwajjira ow'oluganda John Migabo. Niho haziye mwene data John w'Omulembe. Bwe yawulira nti waliyo abantu abavudde e Uganda. Yumvise ko hariyo abantu baturutse e Uganda. Twasanyuka nnyo okulaba omuntu bwe tufaanagana ate nga yakkiriza Mukama waffe Yesu. Twanezerewe kubona umuntu wadusa nawe kandi yarizeye Kristo. Bwe tutyo n'atugamba nti omutima gwe gwayagala dde okudda e Uganda era yandyagadde abeereko naffe. Aratubwira ngo n'ubundi umutima we wakunze kuba Uganda rero yishimira kubana natwe. Bannaye twasanyuka ekiseera kyatuuka n'atwegattako. Twaranezerewe kuko igihe cyarageze natwiyungaho. Ne twegatta mu maka ag'ekkanisa eya Freedom Ministries. Twese tujya mu famire imwe ya church ya Freedom Ministries. Nzize mbitomatema n'atulaga omukyala Grace bwe yajja baali bategeka embaga n'ajjako ewaffe. Nze mbicagagula tweka Grace baali bateguye buku wacu. Era nange namulabanga mukyala w'amagezi era nawulira nga Katonda yamanyira ddala nga yeetaaga omukyala alinga oyo. Kandi nange naramubonye mbona n'omukobwa w'ubwenge. Era twasanyuka yatufumbira kambabulireko yatufumbira emmere ya akawunga ka muwogo. Yatuteekerewo ubugali. Twawomberwa.
nebaza Mukama olwa Katonda omukyala gwawadde mwami John. Ndashima Imana kubw'umudamu w'Imana haye. Ate n'omwami John ekiseera kye tumaze naye ne kye twali naye Denmark n'omusajja omukakkamu nnyo ng'ate ategedde Bayibuli. Omusajja wa Bayibuli gw'alina okweyisa naye lumu yaŋŋamba nti bwe buweereza obumu Katonda bw'ayagala omukozesa era. Ndashima Imana na John twawulira Denmark yali omugabo bugufi cyane kandi akunda Imana. Nebaza Katonda olw'olunaku luno. Ndashima Imana ku buno munsi. Owooluganda John tumuyita Pastor John kubanga agenda kubeera musumba. Tumuyita Pastor John. Si bwe kiri Pastor. Musajja mukulu Katonda amuwadde omukisa okukola ekintu eky'obukulu mu kutegeera okutuufu. N'omugabo w'Imana ali kutyo okukola mukuna mbeze kukonaga. Ate Katonda asanyusiza emmeeme zaabwe kubanga bonna bantu bakulu si baana bato. Kandi n'Imana ikabideesheje emitima yaabo kukala abantu bakulatala abaana. Simanyi kiseera kye bampadde naye nsaba okumaliriza ng'agamba nti Mukama abawe nnyo omukisa nsaba obuweereza obutudde mu mmwe buyimuke nga bwe mufuuse babiri bugase ensi yonna mu linnya erya Yesu. Ndasaba muko mubaali mu lumwe kugira ngo mwenga w'Imana okule mulimwe ongere okukolera nziza neneyanza. Nakoze cyane. Nziza mukama mulungi n'ebigambo ebyo birungi. Nakoze amagambo meza. Mukama akwenye omukisa omunene. Tetugenda kulya kadde konna. Katwanirize bishopu waffe omusumba waffe kitaffe mu Katonda omusumba Gasana. Nebaleza amaanyi nga twaniriza warakoze ushimwe Mana warakoze cyane ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana warakoze cyane Bibiri warakoze ushimwe Mana we warakoze ushimwe wera warakoze ushimwe Mana warakoze cyane ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana warakoze cyane ushimwe Mana warakoze ushimwe Mana warakoze ushimwe wera warakoze ushimwe wera warakoze cyane Atuleko wasi. Atwicare hasi. Tusanyusa okubalaba. Turabanezerewe. Mu kibuga kyaffe kino eky'e Masaka. Muri uyu mujyi wacu wa Masaka. Ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Mu gihugu cyacu cya Uganda. Nze bampita Joseph Gasana. Bamwita Pastor Joseph Gasana. Ndi munyarwanda gwe baazaalira Uganda. Ndi umunyarwanda wo babyariye mu Bugande. Taata wange bamuyita Gasana. Gasana. Mama wange bamuyita Nkunda. Mama bamwitaga Nkunda. Kansabe mukyala wange ayigirye mulabe. Kansabe umudamu wange agale mumulebe. Ndi musajja mufumbo. Mugabo mfite urugo. Nina abaana bataano. Mfite abaana bataano. Y'ensonga lwaki olwaleero Pastor John ali wano. Niyo mpamvu Pastor John ali hano. Ne Pastor Grace. Na Pastor Grace. Twebaza Mukama. Turashima Imana. Njagala kusooka kwetonda. Nenda kubanza kwihana. Byonna ebitagenze bulungi ku ssonyi. Byose bitakiendeza kugira ngo tubabarire. Ayogere nga taata waffe bwe yayogedde. Avuge nk'uko umubyeyi wacu yavuze. Tetwakedde ku makya keera butayagala butambiirako masannyalaze. Ntabwo twabyutse
tushaka yuko hatabaho umuriro era singa twabadde twakiteekateeka ebyuma tebyandigaddewo yesu ngo ntabwo twari twabiteguye nta n'ubwo ibyuma biba byaje naye njagala yogambe akuliranye sitaani talina kyakoze ndenda mubwira mugenzi wawe satani ntacyo akoze John amaze okufuna grace John amaze kubona grace sitaani talina kyakoze erinnya lya Yesu izina rya Yesu ndabye ebintu bingi mbonye ibintu byinshi okuva we twatuukidde wano kuva aho twatereye muri uyu mwanya kyenvudde ngamba nti ebimu mutusonyiwe niyo mpamvu mvuze ngo bimwe mutubabaye ate naffe twabasonyiye edda kandi natwe twabababariye waliwo ebifuga erwanda ewaffe hariho ibitegeka mu Rwanda iwacu ate wano tebikola kandi hano bidakora ati ekyokulabirako icyo kureberaho ffe wano we bagabula keeke tugiriisa ngalo hanyuma bagabuye keeke twe tuyirisha intoki naye ate mwendabe baba wa subjects ariko mwebwe mbonye babasabye olaba nti twawukana mubona yuko dutandukanye kati kyokera kulira nebwenyi buli muntu asonyiwe munne indukira mugenzi wawe umubwire mukama yebazibwe njagala kwebaza mukama nongeye gushima Imana lwa Pastor John za Pastor John bwe yava e Denmark avuye Denmark atuukira mu kyaki yange egy'ensumba yashyize mu itorero ryanjye ryo nyoboye tubadde tuweereza ffenna twakoreraga hamwe umurimo w'Imana musajja mulungi ni umugabo mwiza cyane ayagala Katonda kandi akunda Imana kikubireko omugalo nalaba Grace nabonye Grace nga Pastor John amaze kumuŋŋamba Pastor John amaze kumumbwira ne bajja mu maka gange baza mu rugo rwanjye ne twogera turavuga ne tutandika okuteekateeka embaga eno dutangira gutegura ubu bukwe mubona era tewali kibuzeeko nani cyabuze sitaani amasanyalaze gagyeko kikibala satani yakuyeho amashanyarazi ako twe turakomeza ffe tulaba embaga etambudde bulungi twe turabona ubukwe bugiye neza embaga ebeeramu ebintu bisatu ubukwe bugira ibintu bitatu kanisa itorero keeke keki n'ebigambo ebyogerwa abazadde baffe n'amagambo ava mu babyeyi bacu mukama yebazibwe yesu ashimwe byonna tubikoze kubireko Katonda mu ngalo njagala tusibirira John ne Grace ebigambo bye ndenda kuhambira John na Grace imamba Peetero ekisooka essuula 3 olunyiro olusooka Peetero ekyambere murongo wa mbere n'obubaka bugenda eri muwala waffe mukyala wa John imesegi iraza ku kyala John bayibuli egamba nti abakyala Bibiliya iravuga ngo abagore museemu abaami bammwe ebitiibwa ngo mujye kubaha abagabo banyu ene waffe mu kanisa iwacu mu itorero kyawukanako ku buwangwa bitandukanaho ku bintu by'amangu cyangwa se omukyala umugore assaamu ekitiibwa yubaha baawe umugabo we omwami kandi umugabo bayibuli emulagira kwagala Bibiliya imutegeka gukunda John nsaba Katonda oyagale Grace ndasaba Imana mukunde Grace ate ne Grace kandi na Grace akuseemu ekitiibwa akubahe cyane nk'umugabo ekyo n'omwani kikubiddeko mugalo ekyokubiri icyakabiri mwagale nnyo Katonda mukunde cyane Imana okusinga ebintu byonna kurusha ibintu byose John abeera Denmark aba Denmark ate Grace abeera Rwanda kandi Grace aba mu Rwanda Katonda ye yagatta John ne Grace bali bino byonna tebinaba kubaawo Imana niyo yahuje John na Grace n'ibi byose bitarabaho so tumwagale nnyo no kubw'izo mpamvu tumukunde mugenda kuzaala abaana mugiye kubyara abana mugenda kubeera n'abazzukulu mugiye kugira abuzukuru mugenda kweyongerako obugagga kubanga kati mufuuse babiri muraza kongeraho amatungo kubera yuko mubaye naye mwagale nnyo Katonda ariko mukunda Imana cyane nze nawasa mukyala wange nga tetulina kantu konna nashatse umudamu wanjye nta kintu dufite nga tuli banaku turi abakene nga newaabwe gye muwasa ne bangoba kubanga nali munyarwanda ate nga ndi munaku iwabo ho namushatse baranyanga kubera ko nari umunyarwanda kandi ndi umukene naye kubanga twesize Katonda olwaliro tetukyalinga bwe twali ariko kubera yuko twizeye Imana uyu munsi ntabwo tugeze aho twari Katonda atuwadde omukisa Imana iduhaye umugisha
Tunatuwadde abantu. Imana iduhaye abantu. Tulina n'ebituzadde nga si ffe tubazaala kuva mu nda. N'abo tubyaye kandi tutarabakuye mu nda zaabwe. Njagala John obeere muntu w'abantu okusinga gw'oli. Umuntu w'abantu kurusha uko umeze ubu. Love people. Kunda abantu. Bless people. Kunda abantu. And at the same time to grace. Kandi na grace abali kujenda. I've been with your husband for like 3 months. N'umugabo kumara amezi nk'atatu. 3 months. Amezi nk'atatu. But he's a man who loves people. Ariko n'umugabo ukunda abantu. He does not segregate. Ntabwo ajya arobanura. He does not, whatever he has to share with others. Buri icyo afite cyose agisangira na That is John. Wowe ni we John. So I want you to share, because the Bible says when you are united together you become one flesh. Kubera Bible iravuga ngo iyo mumaze guhura mu mubiri umwe. So I want you to copy, or if you have been the same, I want you to maintain that so that you can move with the journey. Otherwise, I bless you. May God give you children. May God advance you. May God give you wealth and everything in life you want. God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Umutavuye cyane. Hallelujah. Amen. Imana yawe icyubahiro. Katonda wewe ekitiibwa. Kubona amagambo navuga kuri uyu munsi ntabwo byoroshye. Okufuna ebigambo byenyiza okwogera kati si kyangu. Ibyishimo mfite uyu munsi Essanyu ly'ennina olwaleero birandenze ku buryo kubonaho ntangirira birangoye gatoya. Binsuseeko. Icyo navuga mu magambo make, kyenyiza okwogera mu bimpimpi, Imana ni igitangaza. Katonda w'amaanyi w'akwewuunyisa. Amen. God is a miracle. Katonda kyamagero. Imana ni igitangaza. Katonda kyamagero. Imana ni urukundo. Katonda kwagala. Iyo ufite urukundo, bw'oba olina okwagala, uba ufite Imana muri wowe. oba olina Katonda munda mu ggwe. Nshima Imana neebaza Katonda ko yampaye impano yo gukunda. kuba yampa ekirabo ekyokwagala. Hari inkundo zitandukanye, waliwo okwagala okw'enjawulo, ariko Imana yaremye urukundo rw'umwihariko. naye Katonda yantondamu okwagala okw'enjawulo. Ikimara kurema umuntu, nga yakamala kumutonda. amaze kurema umugabo yamuhaye urukundo rwo gukunda umudamu. Katonda amala okutonda omusajja yamuwa okwagala okw'okwagala omukyala. Urwo rukundo ndarufite. Okwo okwagala nkwina. Ngomba gukunda umudamu wanjye. N'okwagala mukyala wange. My angel Grace. Ndamukunda cyane. Amwagala nnyo. Si ukwivuga gusa ku magambo biri ku mutima. Si kubyogera mu bigambo abula kiri ku mutima. We nubizi. Wetobimanyi Grace. Nubizi ko gukunda. Nababizi ko mukunda. Naye akimanyi nti mwagala. Imana yamumpaye. Katonda yamumpa. Ngo mukunde. Nti mwagale. Muteteshe. Mukoze ekyekyo. Mubeere umugabo. Mubeere omwami. Mubeere umuvandimwe. Mubeerere ow'oluganda. Kandi ababyeyi namwe mwamumpaye umunsi wa none. Ate n'abazadde namwe mwamumpadde olunaku olwaleero. Ndashima Imana cyane. Neebaza nnyo Katonda. Kuko nafashe igihe kinini cyo kuyisaba. Nafuna ekiseera kiwanvuko okumusaba. Mwime umufasha unkwiriye. Tampe omukyala ansaanira. Uyu munsi yampaye Grace. Olunaku lwaleero ampadde Grace. Imana cyane. Neebaza nnyo Katonda. Cya kabiri ndashima ababyeyi mwamureze. Ekyokubiri neebaza abazadde abaamulera. Abamubyaye, abamureze. Abaamuzaala, abaamulera. Kandi yarambwiye. Era yaŋŋamba. Ababyeyi bamubyaye yarabanyeretse.
abazadde abamuzaala abandaga n'abavandimwe n'ab'enganda hakaba n'abandi babyeyi b'umwihariko bamuhaye ubundi burere no mu mashuri baramufasha babaho n'abazadde abalala bamuyambako nga mu kusoma ariko tuzagira icyo kuganira ntabwo ari iki ngiki naye tujja kubaako n'ekiseera tunyumye so si kino ariko yarambwiye naye nga yaŋŋamba arababwira ndabamenya n'ababuulira ne mbategeera nkunze mudamu wanjye Grace so njagadde Grace ariko nkakunda n'umuryango wose akomokamo naye njagala nnyo n'ekika kyonna mwaka ndabakunda cyane mbaagala nnyo mwarakoze kurera neza mwebale nnyo okutuulira obulungi icya gatatu ekyokusatu ndashima umuryango wanjye uri hano nebaza b'ekika kyange bali wano mmereye kuhagarariye umubyeyi wacu nga nsookeddeko ono ayimiriddewo mukuru wanjye mukulu wange n'abandi bavandimwe muri hano mwese muhaguruke barebe n'ab'enganda bonna abali wano musukeko babalabe mwese nina basi n'abarezi gato ni ukuri ndabashima cyane icyo mwakoze mbebaza nnyo bye mwakola kubera ko njye ntabwo nari nze saaliwo nari Denmark nali Denmark nkaba na hano ate ne mbeera n'eno ariko barakora byose naye era ne mukola byonna nagira ngo Yowasi ahaguruke ate saba mwami Yowasi ayimirire ngiye kuvuga urukundo Yowasi adukunda natwe tumukunda bwengenda okwogera okwagala Yowasi kwatwagala waffe kwe tumwagala nta nubwo kitwa inshuti ahubwo turabavandimwe sina mukwano kukwanga wabula tuli ba Uganda ibintu byose yarabiyoboye neza bigeze ku iherezo ebintu byonna yabikulembera bulungi okutuuka ni ukuri ndabashimiye mutuufu mbeebaza nnyo kandi Yowasi warakoze mwami Yowasi ibyo wakoze ntabwo nzabyibagirwa kuko ndazirikana cyane bye wakola sinza byeramira mwicarire mwetuulireko ndongera gushima hano muri iki gihugu cy'Ubugande mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda mvuka mu Rwanda nzaalibwa mu Rwanda hano nahabaye igihe eno nabeerayo ekiseera n'ubu narahagarutse nakati nakomawo muri gahunda ndimo mu porogaramu ze ndimu kandi ndagusubira Denmark ate era nga ngenda kuddayo e Denmark ariko baranyakiriye nk'umuvandimwe naye banyaniriza ng'owooluganda. Amen. This Uganda is not neighborland. Eno Uganda si neighborland. Neighbor country, sorry, it is not, sorry. Neighbor country, it is not a neighbor country. Uganda naga ari igihugu cy'igituranye cyangwa se cy'igituranye. Ahubwo ni igihugu cyanjye nanjye. Naye gwangaliye ngaye. Ndakunda Ubugande nk'uko nkunda u Rwanda. Njagala nyo Uganda ngabwe njagala. Ndakunda Abagande nk'uko nkunda Abanyarwanda. Njagala nyo Abaganda ngabwe njagala Abanyarwanda. Uburyo mwanyakiriye, ngeri gye mwanyanirizamu, uburyo mwamfashije, ngeri gye mwanyambamu, nk'uko Pastor Gasana yabivugaga, ndetse na Madamu Pastor Pontiano uko yabivuze ko ntabwo umugabo wa hari Nemucyala Pontiano ngabo yagambye, ariko yahoze mu kanya twari tumwe no mu rusengero, wenda wali mu kanisa n'agenda. No kuri byo mwamureye byose Imana ibamugisha. Byonna bye mwakolera Mukama abaweereza. Uyu munsi ndi kumwe na Grace. Olwaleero nga ndine Grace. Mudamu wanjye nkunda. Mukyala wange gwe njagala ennyo. Mwabize ko harikomeye cyane. Mwateekamu omukono gwammwe. Mudahari ntabwo nari kubishobora. Bwe mutaali nali sibisobola. Wavuga rero ibyiza mwakoze mwese. Kati mwena bwe ngamba ebirungi bye mwakola. Narondogora. Nyinza obutabimanayo. Ariko nagira ngo nsoze mvuga nti. Ate njagala nkomekeze nga ngamba nti. Mw'ijuru hari Imana. Timugulu waliyo Katonda. Urukundo rwanjye nabishyize mu nzu y'Imana. Okwagala kwange nakuteeka mu nyumba ya Mukama.
Ukunda Grace nabise mu nzu y'Imana. Okwagala Grace nabiteeka mu nyumba ya Mukama. Kuko ngiye kureba nk'umuntu. Wewe ngenda okulaba ng'omuntu. Nakoresha ubwenge mfite. Nekozesa amagezi ge nina. Ntabwo nashobora gukunda. Sobola kwagala. Ariko kubera ko nkunda Imana. N'olwokuba njagala Katonda. Nkaba ndi umukozi wayo. Nembaga ndi mukozi waayo. Kandi ibyo mvuga mu isi barabyumva no mu ijuru barabyumva. Ate nga by'enjogera mu nsi ne mu ggulu babiwulira. Urukundo ruva ku Mana. Nkunda Grace. Katonda gwe njagala Grace. Nkunda imiryango yanjye yombi. Njagala family zange zombi. Nkunda itorero nsengeramo hano. Njagala ekanisa gye nsabiramu wano. Bizadufasha Grace nanjye. Bijja tuyambako nze ne Grace. Gukomeza rwa rukundo Imana yaduhaye kugeza ku iherezo okubeerezaamu kuli okwagala Katonda kwe yakuwa okutuuka ku nkomerero ze. Nabashimye mwese Imana ihabwe icyubahiro. Beebaziza nnyo Mukama webeekitiibwa. Yesu ashimwe. Kuko mubyumva nanjye maze kuba mu bapasiteri. Kubera ko umugabo wanjye ni pasiteri. Kubanga omwami wange naye pasita. Mbere na mbere rero mbanje gushima Imana. Songa kyalina soose kwebaza Katonda. Yaturinze twese haba uburyo twamenyanye, uburyo twagiye twitegura ubukwe none twaba tugejeje ku musozo. Imana ndayishima cyane. Engeri twalabaganamu n'engeri gye twatandika okuteekateeka ebintu bino byebaliza Katonda byonna. Ikindi nshima Imana, ndashaka gushima Imana uburyo yagiye ituba hafi nyine. Urumva twagiye duhura n'ibibazo kubera tutari turi kumwe, ariko Imana yaradufashije, nta gikuba cyacitse. Nebaza Katonda ati yatubeera kumpi mu byonna ebyaliwo, tewaaliwo ngeri yonna etali nnungi. Nuko ngo ngewe ni ugushima mwese ndabashimira, ari abo kuri kote y'umugabo wanjye ndabashimira, ari umugabo wanjye ndamushimira, kuri kote yacu ndabashimira, n'abagande muri rusange benshi baranzi kuko iyo nabaga mfite umwanya naje najyaga gusengera mu rusengero rwabo. Kugamba nti yebaza bonna sayidi zonna, kusaidiye omwami we, kusaidiye omwami we, namwe bwe mwena abeebaza. Mwese ndabashimira. Gusa by'umwihariko ni ukuvuga ngo ubukwe bwacu uko twawupanze kuva mu Rwanda uza hano muri Kampala ni ibintu bigoye cyane. Ni ukuvuga ngo abantu bo muri famiye yacu, abo muri famiye yanjye, hari mama, hari abavandimwe n'abandi babyeyi banjye bose babashije kubana nanjye bibagoye baturutse mu Rwanda. Imana ibahe umugisha. Kandi enjawulo nti byabatawanyamu nti abaali bava Rwanda nga bateekera embaga okugikolera eno, naye ne yeebaza bonna bayimirira naye era ne bajja mu ngeri etabadde nyangu. Nagira ngo mbizeze ko aho nzajya hose tuzaba turi kumwe. Era basuubiza nti gye nalaga gyonna ajja kuba nammwe. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mbeebaziza Mukama b'omukisa. Narangiza rero naberetse umubyeyi wanjye ari we mama wambyaye, ndamushimira yarakoze. Mbaraga n'undi wange nga ye Nyanzaala. Abandi nshimira ni nanjye wanjye. Indi famiye nshobora gushimira byimazeyo ni famiye ya Byembeni na Roza, bambaye hafi mu myiteguro y'ubukwe. N'abandi Inosa kandi mwese muhaguruke mbashimire, mwarakoze cyane. Ba David, ba Rine na Juliette, ndabashimira cyane rero itanze yabaye hafi kandi mumuhisemo ryaba nanjye nyine Metro namwebaza kuba yamubeera kumpi era amwagalanya, yali akimanyi tajja kusobola kubeera naye. Imana imubeere umugisha. Mukama amuweeyo omukisa. Murakoze cyane mwese, Imana ibahe umugisha. Namwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Nagira ngo rero abashumba tubasabe
madesa abasumba bafe batwegere batubereko wano kumpi kumatureze mu ijambo ry'Imana ngabe mwatulera mu kigambo cya Katonda bibereko bibindi mwonge mu gisengero turabyifuza tusabira nate muje mu imire nafe mutusabire baza bonse cyangwa nawe na madamu we turashobora kumategera mu Rwanda mukadusengera tukabona ko ibindi saba mutusabire ko deni tukolera Amina. Amen. Imana dushimwe Kama yebazibwe amazina nanjye bamusaka Musingi George agoge manyabe nanjye mu inaha rero amagambo menshi twakabaye tuvuga ibiganiro bingi twandi bazitogera ariko ntabwo turi mu mvuge rero tugenda kubyo kubera igihe urobude ndashima Imana uyu munsi kubwa Pastor John wa Pastor John na Grace guhera igihe icyo nabazaniyeho na John okuvira benalabane n'abagani John ni umugabo mwiza pe sajja mulungi nnyo twahuriye mu rusengero rwacu twasigalira mu kyanki yaffe turakundana twagalana arankunda ndamukunda nanjagala nemwagala umuntu ntabwo waba utamukunda umuntu toyinza kubanga tomwagala ngo wemere kuba besimani n'okkiriza okumubeera besimani iyo namukunda singa nali simwagala ntabwo nahagaze nawe uyu munsi sandimirike naye wano olwaleero ariko John naye John impamvu namukunze nicyo gituma mpagaze nawe uyu munsi olw'okuba nakwagala ensonga lwaki ndi so wano John Imana ibahere umugisha kama abawo omukisa wowe na Grace ne Grace aho muzajya hose Imana ibahe umugisha omunaalaga wona mukama abaweeyo ikanisa irabakunda kyaki ebaagala iyo tuva muri iyo bita freedom cyane kyaki ya freedom aba ni abashumba tubana nabo bano be basumba baffe be tubeera nabo madamu wanjye nawe yakaba yarahagara hage mukyala wange kamwaniriza kye ngira ngo agiyeho hanze naye kafulumyemu wabweru ariko naye nanjye kumukunda owaagala kuba taliwo yandibakakasize igikuru bayibuli iri kuvuga ngo dukunda abagore bacu twagale bakyala baffe igikuru wewe kumukunda ekikulu kwe kumwagala nawe akakubaha naye n'akusaamu ekitiibwa Imana ibahere umugisha kama abaweeyo omukisa aturebe abapasiteri nabo bakwiye Thank you very much, everyone. mwebale nnyo mwenna mwakoze We are happy for today. turaneezerewe ku guno munsi It started as a small dream, kyatangira ali n'ekirooto kitooya but now we are saying thank you, God. ariko kuri ubu turavuga ngo maana weebale For now it is real. kubeera ubu kyakikiriye I am Fonsiano. ayo niyo mazina ye Luciano I live in Masaka, Uganda. aba muri Masaka mu gihugu cya Uganda. First of all, I want to welcome you, my brethren from Rwanda. bene data baturutse mu Rwanda ndabanza kubakira Karibu Uganda. turabakiriye muri Uganda karibu And thank you for making it colorful. kandi mwibale kuba munejeje ubukwe bw'ubu Thank you for making it a point to come. mwibale gukora igitandukanye kugira ngo mube mwaje One important thing today ikintu kimwe gikomeye no munsi that I want to emphasize ni ukugira ngo babwire ngo is the love of God. ni urukundo rw'Imana. We are here because there is a God in heaven. turi hano kubera yuko hari Imana mu ijuru And we are all made in His image. kandi twese twaremwe mu shusho yayo. So we welcome everyone mwese turabakiriye because in you kubera yuko muri mwe I see God. ndeba mu Imana. Amen. Last year, umwaka ushize around the same time, mu gihe kimwe
We were in Denmark. twari turi Denmark My wife. ndi kumwe n'umudamu wanjye And we met John. tuhura na John. John asked us to come to Uganda. John abamusaba kuza Uganda. He asked us to host him in Uganda. Abasaba kugira ngo tutayarire muri Uganda. So we would say we had doubts. Twagizemo kubanganisha. Twagizemo gushidikanya. Should we say yes or no? Twavuga twemere cyangwa twanga. Because we were meeting him for the very first time. Kubera nubwo twari tubonanye mu rundi wa mbere. So in a sense he was a stranger. So mbega muri ubwo buryo cyari kibaye ikibazo. But we prayed to God. Ariko twasabye Imana. And he said to take him. Imana. So we twavuga ngo Imana. He allowed us to receive him. Twavuga ngo katumwakire. So we welcomed John to come. Turamwakira araza. And then the Lord also told us. God told us Imana iratubwira that when he comes to Uganda, ngo naza muri Uganda we should connect him dukwiye gufatanya nawe to Freedom Church. mu itorero ryacu rya Freedom. And actually when John went to Freedom Church, kandi koko John ashyize mu Freedom Church, he got home. abageze mu rugo. He found a home in Uganda in Freedom Church. Abona urugo muri Uganda ariyo Freedom Church. We are the host of John in Uganda. Ni twebwe twamwakiriye muri We are the Uganda. legal hosts, so we stay with him Ni twebwe tubana nawe at our farm. mu rugo rwabo cyangwa se mu famu yabo. And John has also been a cooperative person. Kandi na John nawe yari umuntu. We have had about 6 months with him. Twari tumaranye nawe amezi atandatu. And a lot has happened. Kandi byinshi bibayeho. But we thank God for it has all come to pass. Kubera yuko byose bibayeho. His time is soon ending. His time is soon ending. Igihe cye kiyo kirashira. And he's going back to Denmark. Kandi arenda gusubirayo mu Denmark. I am glad ndanezerewe that he came alone. ngo yaje wenyine. He's no longer alone. Ariko ubu ntabwo akiri wenyine. Amen. Now, lastly, Shembayo. I have a serious word to the couple. Nari mfite ijambo rikomeye cyane ku bw'aba bageni. Grace, we are so happy to ever see you in life. Grace, turanezerewe cyane tuzane kubona. And we have become a big family. Kandi tubaye family nini. Grace has joined my family. Grace ajoyinize family yacu. To join his family. Mu family ya John. And to us all who are here. Kandi natwe twese turi hano. And this family should always be. Kandi iyi family ikwiye kuba igihe cyose. This is the word I'm passing to the new couple. Iki ni cyo kigambo nabacishagamo. Remember these people. Mujye mwibuka aba bantu. That they will always be your witnesses. Ngo bazahora ari abahamiriza abantu. Till the end of life. Mpaka igihe We should cy'umuhero w'ubuzima bwabo. forever be your witnesses. Ntabwo bazahora kuba abajurizi babo. And because we are Christians, kubera yuko turi abakristo, married Christian is different. urushako rwo mu gakiza ruratandukanye. So this is a caution as well. Ikindi cyo mvuga ngo that in Christian marriage, ngo urushako rw'abarokore, there is no divorce. ntabwo habamo gutandukana cyangwa se So kwabo. I am calling upon John Ndabwira John ngo to love Grace ukunde Grace with all your life, n'ubuzima bwawe bwose, knowing and understanding, kumenya kwawe kose, without end, hatariho kidafite inkono, till God puts you apart. And then the same to Grace. kandi na Grace nicyo mubwira. There is no other room Nta kindi gishenge gihari to throw away John. kugira ngo najyemo Grace. Please cling to John Makuri John till the end of life. mpaka ubuzima bwawe bwose. That just as we have glorified God today, kubera yuko duhesheje Imana icyubahiro uyu we munsi, still give glory to God
at a certain day to come. kandi tuzamumatirira icyubahiro n'igihe And we should always be azagaruka your witnesses. kandi zaba So thank you everybody who has participated and who has made this possible. mwese abari hano May the Lord bless you as we all take back to our homes. imana ibahe umugisha musubirayo mu mago yanyu. Thank you very much. murakoze cyane. Okay, I'm also requested to make a prayer. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for John and Grace. Thank you for you started marriage in the Garden of Eden. And Father, here we stand today as your witnesses. They have made their marriage vows before Ema tukasaidie yumba kwa sekirabo cha kwenda basate bakwe tusanga John na watu bayimuka kuko okwandisa abana bawe ndogwe basamugiri jawuno webatiyo abekwata nyibakulu mulimo gwekitiibwa mama nga musanyufu nnyo nembakulu mugweibwa Okay, let's go back in our press. Okay, tujazanyo mama yebo watu kasaidiawo na wangu wanawe kukakuwa wanange. Kasera kakulimu kabila tulengera abazade ba dress nangira yukamukwase basa na mugamba wow mama murakoze cyane yes abafata mani ni wa bibiyo nabo bakora umurimo kwawe bakase nsongeyo na kweli twaliyo. So we find the group on in a message wano. Ami afite message ye. Yes. Murakoze. Mwebale nnyo. Ijambo. Ntabwo kuvuga byinshi ariko ndashimira Imana. Ndashimira Imana yari yateguye uyu munsi. Abavandimwe babivuzeho ntabwo musubiramo bavuze byinshi kandi byiza. Nayogedde bingi sigenda biddamu. Nagenda kubashimiye. Grace. Yitwaye neza. Akunda ababyeyi. Ndagushimiye rero Imana nyine yamufashije kuba ngiye gushimira kandi ngiye gushimira Imana ifasha ibihe nawe ibyo ndashidikanya yuko Imana ariwe yavuze rero namwe mwese ndabashimiye namwe mbebaza Yesu abakugisha Amina. Wow, tugwire ko mama mungalo mu kiseera kino nga tukyagenda maaso n'ebirabo piisi okuvumula tova ku mulamwa abazadde baffe kubanga olina ekigambo kyonna kyeyagala okwogera eri abaana baffe ababyeyi bacu n'ali kirabo wenda kukanga ku baana bacu tujja kusaba nga bamaze okuddayo okutuula sayidi tujja kuba tubawa omukisa okuddamu okunate okuba kutuboogera gyemuli turaza gusaba kugira ngo bamaze kwicara ufite icyavugaza kivuge mu kaseera kano tubayewo ebirabo byabwe babe nga batuulako kugira ngo bicare wow owebyuma sebo zungira banguka sibadde kuba kubaleka n'ebyekadde I want one force. Selector Amambe.
So tukyagenda mu maaso n'akaseera k'ebirabo oba bonna bakuyita kusiima okose n'okusiima. Amen. murakoze mwebale nnyo. ndagira ngo mbanze ushimire abana bacu Ndashaka kwebaza abana uyu munsi kubamira amashyi. nanjye ndabisubiramo. nange mbidamu. John menye yuko ubonye umugore mwiza. John manya nti ofunye omukyala omulungi. uyu mwana tubire yakuzibwa bulungi. afite ubupfura. alina empisa. afite n'ubwenge. ate alina n'amagezi. icyo mbifuriza rero ni uko mugomba gukundana. Sembagaliza kwe kwagalana. nanejejwe cyane no kumva yuko mwubakiye ku Mana. Nasanyuse nnyo okuwulira nti muyimiridde ku Katonda. ko burya iyo wubakiye ku Mana bw'osimba ku Katonda iyo Mana rero muyikomereho kuko niyo ikora byose. Katonda omunywerereko kuba yakola byonna. icyo tubifuriza ni ukubyara mugaheka. Tubasabira okuzaala ne muweka. bahorana amata ku ruhimbi. mukagira ibyo mutunga n'ibyo mutanga. Kubaako bye mugaba ne bye mufuna. nk'ababyeyi ng'abazadde. mu muryango wacu ubwo ndavuga wo kwa Rwagasore ariwe papa wa Grace, umuryango wa Ruhago ariwe sekuru, tukaba tubahaye inka. Bawatenze. iyo nka ntabwo tuzayitegera indege. Ente eyo tetugenda girinyisa nyonyi. ariko umunsi muzamubwira Danemark cyangwa se mbere Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni byiza. uko mutubona aha ngaha natwe ngabo mutulaba wano turi umuryango wa Uncle John. turi bamwe kuri famille ya John.
hanyuma njyewe mpagarariye urubyiruko rw'umuryango wa Ndayahoze. Yimiride kura turi gurupe y'urubyiruko y'abana benshi ariko bose kubera ko twabashije kuza mu kindi gihugu ntabwo babashije kugera aha ngaha. Ino gurupe y'abavubuka eyo mu Rwanda bayina gurupe yabo ariko yasobodo kwimirira kuri abo hari bamwe mu bo twazanye waliwo betwase nabo hanyuma anko urubyiruko rwambwiye ngo ruragukunda anko abavubuka bamwe bakwagala nnyo kazana wacu watuzaniye cyangwa mama watuzaniye baramukunda mu kandi igihe cyose bazamukunda bamwagala era bajya kandi ujye utuvugisha udusuhuze turabakunda kandi twiteguye kubakunda hamwe n'umuryango wawe. Hanyuma rero ikintu twebwe twubakiraho muri family cyane twatojwe n'umusaza wacu muzehe naza hano mumurebe ni urukundo dutoza mu kiganiro tugirira akadutoza gukunda no gukundana uko mutona ngaha turakundana nta wamenye ukuntu tuvinda imwe twese nawe mutwabana twagala temweza na kumanya ngeri kije tuzari mu magambo makeya kandi gorohire kwagaliza amakama lungi. Hanyuma na muzehe abafite ijambo tugezeho yashangaza urakoze. Marene. Murakoze nanjye